kampus, sekolah, kantor, mal juga gedong. Jadi aktivitas di rumah elon-elon tentu kada seefektif beraktivitas langsung. Tapi beraktivitaslah meski di rumah, maksimalkan jangan don, jangan malah mager kinerja menurun. Wan jangan sementang ini karena di lockdown, malah perjalanan wisata ke tempat umum batu luput, salah kaprah antum. Social distancing, kurangi main di luar, hindari kontak langsung. Kontak langsung. Dampak corona juga kita rasakan langsung. Dampak ekonomi, banyak kalangan penghasilan menurun. Contohnya malah bioskop tutup kosong melengkung. Tapi itu semata tindakan pencegahan, sepantasnya kita dukung. Pencegahan pribadi kita berbondong-bondong, mencuci tangan sering-sering pakai sabun, hand sanitizer ikhtiar guys dan pelindung. Dua tadi hindari kontak fisik langsung. Keluar bermasker, menutup hidung wan mumpung. Nang bajual masker, alangkah mulia ada jiwa tolong menolong. Minimal harga normal, harga kada melambung. Nang manimbun masker jahat pada Fir'aun. Fir'aun menghindari corona sudah dipadahkan. Hindari jua kontak lawan hewan. Kawan ulun berdua ini lain kelakuan. Jangankan batimpungas, inyaman digin jarang. Bila hendak makan, tangan kada babasuhan. Dilihat di kuku, warna hirang panjang-panjang. Apabila berjalan, muntung dinganga-akan. Bila tak dapat kuncing, langsung menimang-nimang. Pas kepala pusing, awak pindah kedinginan. Langsung panik, langsung aja takutan. Ada nang merekam, dibuatnya di Instagram. Corona sudah sampai, ujungnya di caption.